Bana banzambi moyo wenu twakula kabijilelu bwatwetu kutendelela mumobulu wetu wa Chiluba lelo wajalumingo Jalimengo jama tuku jigumni anai amondo wa jigumni umwe tudi filai ni misuga yetu ni meo yetu mugu tendelele ku balombo jimbo kujibu kala bonyi mamimpe Eyo ban zambi ngasa ni jitalali bya kujitatu zambi bikala nenu mujine ja Kristo mkeleng wetu amen. Nedi sanga boku petana kabidilelu bwatu tukutendela mukulu wetu wa Chiluba bumudichilele muntu akamana kudisuika nungo diba mono bumusango wa kumudilu janindi kafumbu mutamba mwambi wa mishoni yakadiba bikila pese mekale itutu bikila ne Eglise Presbyterienne ngundi ngalana mu buloba ni mujitunga ja Canada netu tambu kusengelele bana betu bwase bibanye bindi dimbye butendelele kwetwegu kudibantu bakwabo bwalu bwanyuma ujumwe myabyansu tutwigalangana tudibalombo jibu kudibukala bwanyuma mwimpe eya malu atwakadi nawu katutufu moyi bokutambu kushidi tunga dietu jakongu mundo machanzi chanzambi nashi nunko bwa kubanga kutendele kwetu netuimbe musambu wa bonso udinomba nkama ibiji ne 50 ne mwanda mtegete ndimo na bwane badibatu lombo lo mubisanji bagushigilana mu verse 3 nungune tuimbe byetu verse 3 nguba shinu tutunga ni malo makwabo
nebuneme wabutumbi nebuneme bebe nekwimile musugidi nekwimile musugidi wani wabutumbi nebuneme wabutumbi nebuneme bebe nekwimile Wakumpa Yesu manebe wakamfila wakamfadila bube umujibu chamakade wani ekwembile musumiri wani wabutumbi nebunebe wabutumbi nebunebe webe ekwembile Eyo bana banzambi twakumba musambu wakutumbisha nawo zambi wanyi bintu biwakafuka bidi bitukemesha nunko bamana kuimba musambu nanku netulombe nzambi bwa nyuma atulombole mukubala kwa didi ya nzambi mugujungulula nebwa nyuma kangule michima ya bantu nyaba idibu bikalangana ngwa kuteleja gi janzambi didi nyuma mutulongo lelele tulomba nzambi tatu nzambi wa mkelengu wetu Yesu Kristo ni tatu wetu kabidi tudi kumpala kwa bidi bedi binyi gmitu yet kumpal kwebe tulombo bwa nyuma webe atulombol balu nyuma unga katushile we kwamba bwase nenu shia nyuma musambi anulombol mu malonso ngututu kulombelelo mba witabushi nyuma ewu ikile mu michima ya bantu bonso badi bateleja kutendele kwetu kwa ditu kwedi nyume ikala na aba kangule michima yabu akule netu me yafuma kudi kangule michima ya bantu bebe ne machu abu ne ndimi yetu ikala mifefele mkwamba kwa di mudini jakilisi mukalengwe tutukulomu nunku amen. Bana banzambi Jitu kujalelu netubala mukanda wa Yona Yone lomu plaka funda buku di Yona chapter wadi kumni mwanda mutegete netu ye kumvesu wende wadi kumni mwanda mukulu tonu kumudima kumyabidi nebichi mvesu wa di kumni mwanda mukulu badi bamba nunku bumu wa kuntuma munkachi mwaba buloba mbomu na kubatuma munkachi mwaba buloba kabichi njinji shijila bwabwalu bwabo kabiji bikala bashijibo mubulelel chena ndombela aba nkayabu kajinji ndombela kabiji baji
bangita buja bwaji jabo. Bwa bonso bwabo bikala bamwe. Tatu bumuji munda mwanyi ne meme munda mwebe. Bobo kabidi bikala munda mwetu. Bwa bapa buloba bitabuja ne wewe wakantuma. Naka bapa butumbi buwakampa bwa kwikala bo bamwe bumutuji bietu bamwe. Bwalu bwetu bunene buji bwane chena ndombela banka yabu kadinji ndombela kabijibaji bangita buja bwaji jabo. Bwa bonso bwabo bikale bamwe. Muvesa makumi abidine umbadi wamene chena ndombela abanka yabo abumba yiji. Kadinji ndombela kabijibaji bangita buja bwaji jabo. Bwa bonso bwabo bikale bamwe. Tatu bumuji munda mwanyi meme munda mwebe. Bwa bonso bwabo bikale bamwe. Nyuma wanzambi na toujours l'huile Mudine Diakilisto. Amen. On va essayer de lire aussi en français l'évangile selon Saint Jean. Nous allons lire chapitre 17, verset 18 jusqu'à 22. Je lis au nom du Seigneur. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous répétons le verset 20 et 21b et 21a. 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à mon nom par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que tous soient un. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi twakumva kubala kwa mukando wa Nzambi ne twimbe musambu udinomba lukama ne umwe udiwambe ne bobu mabwetu ni Yesu. Bobu mubwetu ni Yesu. Nunguva shino tumva kushungula kwa dini ya Nzambi. Amen.
Twakumva kuimba kwetu kwa msambu bobu mubwetu buji na Yesu. Bobu mubwetu buji na Yesu. Bobu mubwetu buji na Yesu. Bana banzambi bamana kubala muganda wanzambi mujifungile jivyaji va muganda wa Yona chapter 10 mtakete verse 10 mukulutono kujima 22. Chena bwalu bwetu cha lelo chiji mu verse wa 20 udwamba ne chena ndombela banga ya bukajindi ndombela kabidi bajibangi tabusha bwajijabo bwabobo bikale bamwe jije tujalelu jiji babwalu bwa bobu mwe bwa chijila bobu mwe bwa chijila bujibu babikila mu français ne union sacrée. Bobu mobwachishila bujibu babikila ne union sacrée. Bobu momene bwachishila nchinga nyisimbu dibomvuija chini. Bujina na français bambene c'est quoi l'union sacrée? L'union sacrée, c'est une unité qui fait la force. Mbobu mubujubwenza bukole bwa bene kuita buja. Mbobu mubujubwenza bukole bwa bana banzambi. Mena bobu mwebu bujumuchinis. En quoi consiste cette unité? Bobu mwemene bubu tujituso kwamba lelo bujumuchini. Mumfalansa bajibambe bimba bene. Consiste dans la prière de Jésus. Père, je prie pour qu'il soit un. Bobu mwebu bujumu milombu ya Yesu Kristo. Bobu mubujidila. Bujumu milombu ya Yesu Kristo bajiulomba. Wambene tatu njindomba bwabikale bamwe. Bana banzambi
Fana kadi musomba munkachumwa matugwa ni mwone bijibifita kwetu. Ni mushindu wakalulunge nyikuji mukalengu wajitunga bwani kwenze bwala bujiba bigile ne. Bobu mubujijila bwajitunga. Biabu mumukanda wanzambi babwamba kabidi Yesu Kristo. Uji ushia bayidi bandi. Mubyanze byanzambi. Ubalombela. Bobo bikale mubobu mwe. Mukalenga Yesu juya. Ne milombu to ne kujiba mwitabuja anubu ajija bayiji. Mbwena kwamba ne mujibamba ne mu français ne génération future à venir. Ndelanga nyiyalwa. Yesu ujuvuluka ndelanga nyeyi. Ujuambila nzambi ne. Chena ndombelanu bayiji banyi nkayabu. Kadindi ndombele tone ababalwa. Kunyima anu badibangita busha bwajijani. Mon Valence badibamba bimbane. À l'ère où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel et lui pria ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Fakadi Yesu mumana kuimana ujinga mutangila mujulu. Welangane menji akuye kwa tatu. Kadi munda bunzambi wakamanyine bumujiba shalefa buloba mwaba ujimata fuluka. Muloba mwaba ujikansunga. Nungu chena sanga bwa misami kwa bufashala bayiji banyi. Bashala kutafuluka. Nungu bwabole bijibi gengela mbashijila bwabobi ikala mubobu mwe. Nungu bwabole meme chenmanyi mwokuba jijila ni jijila jilelele. Legala ngambila tatu ujumujulu. Ki Yesu Kristo ujubandisha mesu andikulu. Ujuambane. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Chena ndomba nubu abayidi bandi nabu katataka. Mais encore pour ceux qui accueilleront la parole et croiront à mon nom. Boaba bosu bitabuje ji jabo bangita buje meme anubu aji jabo. Ndimba lombela. Kimutu ditwambene c'est là où consiste l'union sacrée. Bulelela mwena kuitabusha yonsu ujubale vese yi ujine cha kwamba se mukalenga Yesu wakamvuluka ne kulomba ye bwabwalu bwanyi meme chimwanju kwikala ku biji mubinunu bibiji wakafuluka bwana aba boso badibanyi tabusha no bwajija bayijaba ndimba lombela bwabobo bikale bamwe union sacrée. Maintenant, le souverain sacrificateur élargit sa prière au-delà des disciples. Il pria pour les générations à venir. En réalité, tout croyant lisant ces versets peut dire « Jésus pria pour moi il y a presque 2000 ans. » Mon verso wama kumya bidine umwe, tudi tumona, Yesu lomba bwa bobu mwe, bwa bena kuitabusha, kadi apa uji ulomba mumushindu wa moyo wa bantu babile pécheur. Uju amba bishis. À nouveau, Jésus prie ici pour l'unité parmi les croyants, mais cette fois dans la perspective du salut des pécheurs. Yesu ju lomba kabidi bwa bobo mo bwa bena kuitabuja. Kajaba nanga uju lomba bwa moyo wa chendelele. Tatu ndingu lomba ndingu sengelele bwa bonsu bikale bamwe. Bwalu wakamanyene buloba buji buloba bwa matapuluka. Buloba bwa muchauji. Moudibena France m'amène le point de réflexion.
chenando mbanu bwa banka yabu kimwabu jijiji etu lelu mbwana Yesu ujulo mbatonu bwa bwalu bwetu wakalomba bwalu wakamanyine buloba buji buloba bwa matapuluka buloba buji buloba bwa kujiswa buloba buji buloba bwa muntu fa bwandi kaditanta kajambika Yesu akumanene bubi kala buba shala mu mushindo awo bantu kabena bamanyene aba baje bafuma kundi byakaji bimpe bobu bikala mu bobu mwe bwa bafa buloba fa mona bu bamanyene bulelela meme kiwaka batuma que tous ils soient un comme toi Père tu es en moi et moi en toi qu'ils soient un en nous et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé ndindomba bikala bamwe bumutu jitwetu bumutu nebo chibangi dilu bumutu akaji bamwe mbwa bafa buloba bomone sene wakantum bana banzambi na kusuba tuibanyana nenu ji yedi mbwalu mushindu ditumo na malu ajafita kwetu matukwaha bwalu ngenyilu wakula munda mwamukalenga wajitunga wakumona bwane mwaba ujimatafuluka kawena mwakuye kumpala jitunga didini matafuluka kajena mwakujonda nungu bwalu wakwamba ne chena muso kwenze mujimwe unka yanyi nashibubikala nzambi wakunsungula butu jinabu mbwatuenza mujimu mubobu mwe chijibu babikila ne inyo sakre jiye di sacré chijidile mbwalu bwa pato atangele twetu badibena ankilisto konskunu jinui kalangana Yesu wakujidila ababons badiba muita buja na wakwambile tatu bwane ndingusengelele tatu bwa bobo bikale bamwe ngaka dingelane mejini chalme bwa chinlunga ilwa Yesu lwakuluku bwa lwebo pato atangele mumuganda wa Efeso chapter 1 verse 3 Paul mupostolo ujuamba bwalu bwa bobu mwe avandingamba mufalansi bwa twanju kumvubimba Paul le montre clairement dans Ephésiens 1:3 Paul après avoir exprimé son émerveillement devant ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ, Paul développe le thème de l'unité en montrant comment Dieu a incorporé les non-juifs et les juifs en un seul peuple. Paul ujuleje shindu ujinzambi musangisha bantu badibena yuda nekabadibena yuda kulobu chisamba chimuchijidila cha nzambi chisamba cha bukalenga bwa mujulu bwalu bwa bobo mwe bonso bakwita buja Kristo kakwena mwene yuda ne kakwena mwena Samaria bwa ababonso badibita buja Kristo. La Bible enseigne clairement qu'une véritable union stable et durable ne peut se constituer que sur l'unique et solide fondement authentique unité selon Dieu. Muganda wanzambi yutu yisha bulelela mene bwase bobo mabulelela buji mwakwikala ni bukole anufa jibu bwikala bwiba kibwe mubishimiki jibilelele bilonde shele di janzambi bobo mubwetu buji mu Yesu mumvese wa makumi abidine umwe zambi mutu teka bonso mwaba mu Kristo Yesu mene Yesu akumona mumenja njine panji nya katataka bantu ne bashala kutanga laka bantu ne batanga lake ne baye bakwa bukujaba lume
neba yeba kwa bukuja bakashikadi ndi nkulomba tatu bwa bobo bikale bamwe. La division, l'égoïsme, l'individualisme entre nous, mais surtout l'indépendance et l'indifférence de l'homme envers Dieu. Si Dieu a créé le monde et l'homme au centre de la création, ce n'est pas pour que règne la division, mais pour que nous soyons tous unis en lui. C'est en ça que consiste l'union sacrée. Bikala nzambi wakufuka muntu kakufuka muntu bwana twikala batapuluke kadi wakadi mufuka bwa bantu twikala mubobu mwenandi kimuji mwikalanga ne mene bobu mubujidila. Yesu akatufuluka kukaji bijimu binunu bibiji kadi ushia bayiji bandi meso andi matangile mujulu ujuambila tatu chena mbalombela no bobo nkayabu ndindomba tona ababangita bujo bwa bwalu bwa nungulelo tutubinga nafatwa imene kujibena nkilisto ne tutangile mene matapuluka tona munga chimwa ekelezia bako abadi batapuluka anu bwa makalenga bako abadi batapuluka anu bwa mankwasa baso nkwasa minene baso babatumbishe baso bwana baba kumine bikashi munjila vayaya bo nungu bwalwe matapuluka ajalwa munkachitoni munkachi mwaekelezi bayetoni kubilumbuluji bwakuyo kufundanga na Paulo lukwamene bwalwe bukabwene mene bundu kumesu kwa bantu bajibatumune bajibatumvwanyi matapuluka munkachi mwaekelezi ya fashisha tuye kwambila bantu bwa bobo mapatu jigbobo mwabuka tuibabu manyi mwakubulama. Yesu tulombele kayulombele bayiji nkayabu. Yesu wamba bwane tatu njindombele tona aba bangita bujo bwa bwalu bwabu. Pato imujilonga shidine ne nidikese. Bamba bwane ekelezi ujumuwasi babishimiki jibya ba apostolo. Anumbwa jijabo. Kadilelo ekelezi uju tapuluka. Bako abu nutuji ba Apollo. Bako abu nutuji ba Apollo. Anu bwalu bwa kufila kana kwa makalenga ni nkwasa. Paulo juwele jikongane bwalu buka bwene bundu kumesu kwa bantu anyi. Bwaku monene nwenu badibika la babigidi boku jikilisto. Nuyo kufundana kubilumbulu jibi abapa bulo bebu. Anu bwaku ibanyanga na makalenga fabuloba. Mafila kanyi ankwasa. Bwalu buka bwene bundu kumesu kwenu anyi. Bwalu buka bwene bundu kumesu kwa bantu anyi. Nungubana banzambi jiye jilwalu kutuji bwachini. Jiye jilwalu kutuji mbwane tutamba kwelanga na menji bimpa munda mwamichima yetu. Yesu wakatufila kumuchumu chama kane mbwate tutuikale bamu. Yesu wakutulombele menes fajusu kubanda mujulu mwatatu. Ujulombele bayiji bwalu waka subwane bayiji bafikishe di lumu luimpe mumatengo amalobo onso anayi. Katika bena mwakwenze mujumwebu bikala baji batafuluka. Mbimpe bikala mubobu muwaka bajijila. Chumanyino chakushala kuditwetu bena nkiliso baji babikiji bwane bano banzambi. Mbwane tuikala mubobu mukadibi ikala matapuluka alwalo munga chumwetu ajafu magujikunyi. Bwalu bwa mwene lukuna uji munga chumwetu. Mwene lukuna uji tulishe butuku ni munyi. Nukuba bwalu butuji nabu. Mbwa tufinga na mumilombu ya Yesu Kilisto. Tulomba nende vopa mopajua ambane tatu njimba lombele bwa bobu bikale bamwe. Njimba lombele bwa bikala bamwe bwa bena lukuna bapa buloba. Bikala bamwe bwa bantu bamenye ne meme wakubatuma. Kadi egeleze binu ikala nujiba pandu luke ne bamenye munyi bwane. Yesu wakunutumu. Bobu mubujidila buji mukilisto. Lelo tujitwele lubila. Kudibana banzambi. Miabi onsu ni jinu ikalana mwekelezi.
Nujele jikonga na matapuluka lwalu kutuji ajafuma kujikunyi. Mbakufila kwa nkwasanyi. Matapuluka lwalu kutuji ajafuma kujikunyi. Mbwabiuma biapa bulobe bwanyi. Matapuluka lwalu kutuji ajafuma kujikunyi. Mbwaba tumoni bietwanyi. Kadi Yesu ulombo wambane tatu njimba lombele bwabikala mubobo. Bobo mumu Yesu, bobo mubujijila. Linyo sakre. Nunkutangila bubito amone bwalu buji mukalengu wajitunga mwenzi kena mubwenzi patufu bwalu bwa ujimusungu jiboku jenzambi. Wakumone jitunga kajena mogu yikumpale bikala tujibatapuruka. Wakukunguja bonso bumudi kwetu bambane kunde abangi tu boba ni mata. Lwai tu ibage jitunga mubobo mwekadi mwene lukuna kena muswe. Butu jinabu mbwatu etu kuikala mubobo mabana ba mwene Kongo. Bwalu jitunga jifandu kajena manyi mwakujunda. Bena lukuna bajiba tuluisha butu kuni munya mbwa jitunga ja Kongo jifandu luke. Kadibitu ikala bamune tu chimuna mwene lukuna. Na ashomo ekelezi ya kabiji. Tujitumwa na tono bijibifi tamatu kwa jifansha. Bene ekelezi ya kaba yibu mvangana. Bwalu bajiba jengo kukuchisha mafuabu. Matapuluka alu kuchikunyi. Bubitu ikala ba yidi ba Kristo balelele. Tulonda yidi ya Kristo. Wakutulombele bwane tuikale bam. Tulomba ibutuku ni munyu bwa nyuma wanzambi atulombole. Bobo mubulelele. Jitonga dietu jikala jimu. Bene Kongo bikala bam. Na shumo ekeleze tuikale bam. Bwa lwebune tuchumu na bene lukuna na nshibikala baji bafuma kunor. Bakwa bafuma kuesta ni kusida. Jiyedi dino kwa jishu. Mujene ja Kristo mkalengu wetu. Amen. Yevanu lame anu sankishe. Tulomba inzambi. Tatu nzambi tulu alukuji katataka tuasiki jilibu alubu awujutu yishi. Wakutunanga kukaji bombo ni bishukula. Kache chikondo chua kututuminu mwane Yesu Kristo. Yeye buchilambe chine mbwatu etu tupita mchilambe tuikale ni moyo. Tangile fakwenze mujimwe mukole kutusangisha bonsu mubobo mwe. Bene Yuda nebisamba bikwabo bonsu tokuloba mwe chisambe chimwe chijijila chanzambi. Kadi mwene luko na kene ulalo ujutu tapulula. Yesu Kristo mugulomba kwanji ulombele bayidi. Okutulombele toni twetu. Bwasetonu bonsu balu kunyima. Bangita buji bwajija bayija abanjimba lombele kabiji bwabikala bam. Twetu bubantu mubijiju mutekete. Bwalu bwatu dibasu masanga hapa buloba. Ngwase ya hapa buloba. Kadita atunyuma weba atulombo la tuishi. Tutulombo bobo. Bujijile buikala mungachi mwaekelezi weba hapa buloba. Mungachi mwaekelezi wa Kongo. Mungachi mwajitu anyi bukalenge bwa Kongo na nshambula mateji wa Kongo bobo mbuikalamu. Bikala matapuluka mungachi mwetu bene lukuna nibetu chumune na nibetu bwele. Ikala nzambu wetu tutulombele bakaji bamulufuila bana banshini bantu banunu. Na abo bonso bajibasamu mumpitaji ambe jijabu nzambi bwebe baboba sangala. Itabusha kutendelele kwetu tatu wetu. Tulombe na mukalengu wajitu nga tumuteka mundo mwa chanza chebe bwalu bwa bene lukuna meso abonyi matangile kuti kadi uri mundo mwa chanza chebe wa umulama umusamba ne ba munzu bumwanje itabushije bene shijetu katata kujiye ujime mwakunu lama bwana nukanu lenduki ne ujime mwakunu te kumpala kwa butumbi bwandi ne disanka dine ditambo bunene kanu ichile kudi nzambi umwefele mukalenga ne musungiji wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataka ne chendelele. Amen.
Yepo anulame anusankishe. Yepo anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena anaku ijawewe yepo ajiwelanya yepo anabuani zambi kulitu o zambi kumteketito Move